دم باش خوندکارن هیجا و دلال هیوید کم گوهون تف ده باش بن از ماموسیا و یا زمان کردی ماموسیا داری خلیلم خوندکارن می هیجا ایروانه همه یا رفا حشتایی هیوی همه اوه گوهون جی پرتو که خوار سروپلا حشتی و دیان وکن خوندکارن می هیجا ایروانه همه سر بویره که کو کسایتا احسان نوری پاشا احسان نوری پاشا و اوینا وکی بیرانین ev wane şuan dibirani nevi de hatiye nevisandin gelek birani şuan ser şoreşa agiri nevisandiye her oha ev jî wekî em bêjin mijarek bû ya jî bûyerek bû jwan bûyeran got di hundirê wane ya me de hatiye nivîsandin. Xwedekarên me hêja ji xwe sernivîsa me bi navê Geliyê Zîlan hatiye nivîsandin. Ji xwe Geliyê Zîlan xwendekarên me hêja navê bajarekî yan jî navê cihekî ye li herêma Bakurê Kurdistanê yan jî li Bakurê Kurdistanê ji xwe ew girêdayî em bêjin ardîşi Ardîşî girêdayî agirî ye yanî hemû bi hevdû ve girêdayî ne ji xwe giştî li Cizîra Botanên ji xwe em giştî zanin ku Cizîra Botan her demok dilê Kurdistanê di nav têkoşîn û serhildanan de bû. Geliyê Zîlan ji xwe em giş dizanin ji dema gava got desthiledar û hukmdar û gava perçebûna Kurdistanê û dest pê dike gelek serhildan radibe. Serhildana berî an şoreşa agirî an jî em bêjin serhildana agirî bi a Şêx Saîdê Pîran hebû. Ji xwe ew şoreşaya şoreşeke pir mezin bû, pir dilsoj û pir biêş bû. Her wiha bandora wêne a neyînî gelekî li ser Kurdan hat kirin ji ber bin pêket mixabin yanî. Ji xwe bin pêkirina wêna jî ji ber ku hîn dwarê amedbûnê de bûn hîn xwe hazir dikirin lê hema berî got hazir bibe ji vê xistina vê şoreşê re bi îxaneta kesên derdorên wana yan jî kesên ji xwe yanî di nava xwe de ku em bêjin leşkerên Tirk yan jî dewleta Tirk buwa hesiyan neçar bûn ku zû vê şoreşa xwe pêxin ji xwe gava ku ne dema xwe pêket divê demê de ne hazir jî bûn. Her wiha li hemberî dewleteke wekî dewleta Tirk got di aliyê çekan de ji alî silah û hêzên wana hem ê leşkerî hem jî bêjin ê çek û hêzên wana bêhtir bûn. Ji ber wêna jî bin diket. Her wiha mebest yanî sedemek dîtir hebûn. Ew çibû her dem dewleta Tirk dixwestin şoreşê ji wateya wê derxin. Yani şoreşa Şêx Saîd Pîranî li hemberî çibû? Li hemberî dewletê bû ku mafê wan yên netewî bin pê dikirin. Got wê demê de gelek dewletên Ereb û dewletên ê em bêjin ên hawirdorê de gihaştin mafê xwe wekî dewleteke serbixwe jiyan bikin. Lê hema wekî Kurd bin pê man. Vê dekê de ew şoreş rabû. Lê ê wana ji wateya wê derxistin got ev kesin hovin rabûne ji bo ku bes derîba nedin ser xaka xwe yan jî ser kar û xebatê xwe ji bo wê derîbê yan ji bo ku zarokê wan nerin eskeriyê yan jî nerin karê ê em bêjin hêza a eskerî ku kar bikin têde ji bo ku zarokê xwe neşînê de ev bi vê şoreşê rabûne. Ji xwe di wêna de çi kirin hiştin ku bêdengiyeke ji alî dewletên navnetewî bibîne yanî bêdeng man. Ew şoreşa Şêx Saîd bin pê kirin. Hêdî ji xwe di wê şoreşê de gelek siyasetmedar û roşenbîr hem kuştin hem jî sorgon kirin hem jî tev malbatê bi giştî sorgon kirin. Yek ji wan jî malbata Amîr Celadet Bedirxan bû got bi giştî ew malbataya hat sorgon kirin. Ji xwe em bêjin İhsan Nûrî Paşa ew jî yek ji wan kesan bûn ku sorgonî bûye û çûye Beyrûtê. Ji xwe di Beyrûtê de ew komeya yan jî komeleya a xweybûn ava kirine. Gelek rewşenbîr jî neçarî berê xwe didan sorgon ku dibûn dihatin Rojava, dihatin Cizîrê yan jî dihatin Qamişlo li Amûdê van deveran micih dibûn.
شخواد ويدا كيد جفرجي دچون امبيجن بيروت لبناني لويدا كيد ماغوت كوماليا خويبون آواكرن دورده هيزا خوا دخواستن خورد بكن شخوا امبيجن قالك جباشور هبون جباكور هبون هر وهاج روج آوا هبون دوي كوماليا ده هفدو قرتبون ودخواستن كو كاربن شورشكي ديتر راكن شو أو شورش قريبو لقلية زيلان يعني لآقري بقشتي أف شورش بيت كذا أف شورش هان يعني دما قو بيكت چه كرده قول كيدا كيدا چه دورا هي اقري داي وي هرمي همو رابو سر بيان قال لك دسخستي يعني قال لك هريم وباجار وباجاروك وقن بدسخستن ليه هما جاردي جبر جواتي أخودر خستن جواتي أخودر دخستن أب دجمنين ما هر وهاج بو برجواندين دولتنا نابنتوي يعني دولتك آترك بو دولتك مزمو أو فرنسا أو هروها روسيا أو هروها دولة ديتر بهفرا وجه بيمان شيء ذكرن لدجي كردان كرد بالتاني دهشتن بيدنگ دمان قل لكم كوجيجي درباري با كردان ده قل لي كردان شيء تبون شو قالي زيلان دبن بيكرن آوينا ده وكم كوجين كود قالي زيلان ده شيبون لجوري روجنامين إيه تركي جو إعلان كرنتي ده بدورة 17,000 كس دقلية زيلاندا هاتن كشتن والجوري روجنامين إيه روسي وأوجد بيجن دورة تشلو حفت حتى تشلو 8,000 كس دويكم كوجيا قلية زيلاندا هاتن كشتن خدا كار المهجة براستي شورشين ما شقاب دوينا ده شورشة محمد رضا وبري ويناجي يعني بدو ويناد قالك شورش هاتن يعني حردم ده سرهلدان ودو شورش عندنا خدا كار مهجة أنا كامي بيبو يراكو إحسان نوري باشا كوبسري ويدا هاتيه بويا وبيرانين وني في صادية أمي بخينن كابي تشب سري واتشي بويا وتشي قومية وبتشا أواي إجمرني في صادية وراخستي برشاوين ما قلية زيلان كردان إيريشين لسر نوشاري باجاري أرديشي يا بارگريه جي جبير نكربو جبر بود و هر مو باجارن گریدای آگری شرو و پرچون چیبو با آوای کی پر تند ایریش لسر وان باجاران جی چیبون پیشنگی وان هیزان روشا د وی گرماهیا ایریش دجی جبیر نکربون وان از آگاهدار کربوم از او پیشنگین هرمین دنجی لبندا فرمانین کود فرماننامه دبون دا کو دست به شربکن شخواد ویده که دج احسان نوری پاشا او جیبو وکی پیشنگ هم شو اندام بو دکومالیا غیبون ده هر وها بو وکی سرباز کی کو د پیخستنا شورش آگری ده کارو خباد و زلشکری کریه جبو پاراستنا کلها نوشاره گرین بلند پر باش هاتمون قایم كلها نوشاري شوا او جيد بدردورا وينا دور بيش كربون و جرين مزن شوا اواج خوار آوا كربون اي قايم يعني اي آسي شوار دابون آوا كرن بفي آوائي لهمبري لهيا ايريشان شرواني لهنگ این کرد 24 دمجميران جي خوا نگرزن نوشاري ونداهية كما الزندا و لشكرين كو جمرين رزقار ببون ديل هاتبون قردن جعالي دنفجي دروجا بيشيا ايريشي دا قلي كرد ايريشك بشك ارديشي و باجاري باقريه همو بدست خستبون بشك ارديشي وكلها باقريه بدستين هيزين تركان ده مابون دسته ياكو جبو قرتنا
ریا وان اردیش ریا وانی هر وها ریا اردیشی هات بوشاندن ببون جانگورین به اولکاری خواه و دسته به ویرکی و لهنگیه که مزن لگل سرکفتنین ماتمایی جانین خودان و ساکرین کول لسر هزین ترکان روشات ترسه دان چیکرین و روشا اردیشی هات گوهرتن بویر وها گش بویه ترک جوانی جبو هوارا اردیشی بچن چند توپ و کومک جلشکران دشینن شخواد ام دبینن دورده کو کرد دوی ایریشین ده بسر کتبون جبر ویناجی مترسیه که مزن لجم دولت آتر شکر بون چکرن کومک جه چته و لشکرین خواه شاندن بسر اردیشی ده اف دسته یا کردان لنیزی اردیشی ریاوان دبرن پشتی شرین نیو دمجمری لشکرین ترکان این کنته دگهن و جی رزگار نابن و جی رزگار نبن رادستی وان دبن شروانین هایداری بی او شروانین کو ببالداری کارو خباتی دکن چاوا دمینن کو ترک رادستی وان دبن جکول زکن خواه دردکوین دا چکن وان بکرن دما فرمانداری ترکان دبینن کو جمارا شروانین کردان کیمن جبو رادست کرنه جوان یا جی پوشمان دبه و فرمان دده لشکرین خواه کو دستین خواه بابین چکان و ایریشی وان بکن يعني قابا قو أوتين شري وان دكن شدبه أبانا زوريا وادبن كرد شرباني كرد زوريا وادبن قابا زوريا وادبن سر لشكري ترك فرماني دد لشكري خوا دبي چكين خوا رادستي وان بكن دم أجا لشكرين ما يعني شربانين ما يكرد شد دبينن قول سر لشكر شوا فرماني دد قو چكين خوا رادستي وان بكن جكيفارة جكو زكين خوا درد كفن جبو گوراجن و چکین و ناجوا بستینن دما گو جوا دستینن او داده کمش گو زکین خو فرمان دبینه کو یعنی فرماندارین وان دبینه کو هجمارا کردان کیمه جوار زو فرمانی ده بیراجن چکین خو و ایرشیوانا بکن داویه ده او جی شهید کبن بوی آوایی هوارا هزین ترک این آلیکاری دیگهجن اردیشی شخواد بی او کس بشتی گو شرد قوم جادید ناواناده دبی شر که دجوارد ناواده چه دبی حتی خالا داوی جی شر کرنه بمیرانی بمیرخاصی شر کرنه و شر خودماندنه حتی گو جا هوار دیگهجن اردیشی ایریشا پیشی لسر اردیشی جالیه بکریان و بکریان شو اوجی عشیره که کج اردیشه ده جیان دکن هاتبو کرن چکو چپل خانه وان تیرا وان نکربو جبر گو چکن وان نما هروها ام بیجن فیشک و چکن وان نما بون تیرا وان نکرن جبر کم بونا چک او چپل خانهان yani çepelxaneyin wan nikarin belafirgehê dagir bikin. Van mirovan birê û rêgeza ya jî rêbaza xwe ya kurdewariyê ku dibêje li cihê ku ez dîl bijîm bila ez mêrxasî bimirim. Yani ev herdem kirbûn wekî pendekê ji xwe dabûn pêşiya xwe gotibûn cihê ku ez tê de dîl jiyan bikim bila ez bi mêrxasî bimirim. Nabe ku ez dîl jiyan bikim. بچک و بکلنگ بیر و بوران یعنی چک نمان بچه کاری خو کردن هم بیوا چکین خوایی گوفی شکی وانت نبون هم بور یعنی کیر شور تشتی گو بواره بون هر وها بوانا و ببیرا راهشتن و چون سلاح چون شری وان کردن وكما جو بربون سروان و دبر أبينا
evîniya xwe ya azadiyê de çend cangorî dabûn, belafirgeh bi dest xistibûn û leşkerên wê derê jî dîl girtibûn û dest danîbûn ser çekên wan û bi vî awayî du firokeyên wan jî girtibûn lê belê nedizanîn bidin xebtandin ji ber neçariyê ew firoke şewitandin. Jixwe ev jî bûyereke ji wan bûyerên ku di şoreşa agirî ya geliyê Zîlan de pêk hatiye. Jixwe dibêjin nû belafirgeh cihê ku bela em bêjin firoke tê de radibin û her wiha radiwestin dibê radestî xwe kirin, yanî ew standin. Gava gostandin gelek leşker jî dîl girtibûn cebxwe û ew du firoke tê de hebûn, yanî ew firoke gokarî bana bixebitandan ya jî kar bikirana pê wê gelek destkeftî bi dest xistibana û gelek serkeftin jî wê bikirana lê mixabin ji ber ku nikarîbûn bixebitana hema ji neçarî ew her du firoke jî şewitan. Xwendekarên mêhêja bi rastî êşeke pir mezin di dilê mirov de çê dike, her wiha mirov pir bi wan şanaz dibe. Buan destkeftî û buan şer û xebatên êşervanên me mirov pir bi wan av şanaz dibe. Em karin wekî ramana bingehîn deynin, geliyê Zîlan bîranîneke bi êş û her wiha şanazî û cihê şanaziyê ye. û cihê şanaziyê ye. Geliyê Zîlan bîranîneke bi êş û cihê şanaziyê ye. Cihê şanaziyê ye. Xwendekarên mêhêja wateyên peyvan dibe ku hin nebûn ne zelal bûn. Noşarê ew Nûrşîn e, yanî hem nûşar jê dibêjin hem jê bêjin Nûrşîn, ew navçeyeke a Bedlîsê ye. Ardîş ew jî navçeyeke wanê ye. Bagir ew jî navçeyeke wanê ye. Fermandar nameya yan jî fermandar nameya fermanê ye. Serbaz jixwe serleşkerê radest dayîn dest û belafirgeh cihê belafir lê radiweste û her wiha lê jî radibe. Xwendekarên mêhêja ana pirsên xwe em çareser bikin. Pirsa me yekemîn dibêje bi xwendina vê mijarê hesteke çawa li ba te çê dibe. Hestek çawa li ba me çê dibe, hesteke bi êş, dilsoj her wiha mirov bi şervanên xwe şanaz dibe. Yanî hem dilsoj e, hem bi êş e, hem jî mirov bi wa şervanên xwe şanaz dibe. Hesteke bi êş û dilsoj her wiha bi şervanên xwe mirov şanaz dibe. Li hemberî dewleteke wisa bêbext wisa xwedîhêzeke xurt li hember wana ev şervanana sekin û gelek destkeftî bi dest xistin lê mixabin bibin dikevin. Desteya Kurd berxwedaneke çawa nîşanda, berxwedaneke bêhempa nîşanda, berxwedaneke bêdawî bû, heta asta şehadetê jî berxwedandan e. Berxwedaneke bêhempa nîşandan. Berxwedaneke bêhempa nîşanda. Dema geliyê Zîlan tê gotin çi tê bîra me tê koşîna şervanên Kurd ku li dijî dewleta Tirk dikirin.
تێکۆشینە تێبیرا مرۆڤ تێکۆشینە شەروانên کورد li dijî dewleta Türk tê bîra me tê bîra me xwendekarên me hêja ji xwe cûreya nivîsandina bê wanê ji xwe di destpêkê dijî me got ku bîranîn yanî İhsan Nûrî Paşa got ew jî serbaz bû yan jî serleşkerek bû di hundirê şoreşa agirî de ev bûyerê ku buwara qewimîne buwara çêbûne wekî bîranîn nivîsandiye û raxistiye berçavan xwendekarên me hêja ji xwe maneka gihaştin rêzimanê wane ya xwe rêzimanê me jî ji xwe hoker e yan jî hevalkar e hoker tê wateya wiha kar hat kirin wiha kar tê kirin wiha kar dibe her wiha hevalkar yanî tê wateya ku her tim bi kar re heval e her tim bi kar re heval e çawa yanî ji xwe em karin vêna wekî pênase jî bidêne ew bêjene ku lêkeran ji alî rewş dem cih û bergê û çendaniyê ve diyar dikin em wekî pênase vê binivîsînin ew bêjene ku lêker ji aliyê dem cih rewş û çendaniyê diyar dike ji xwe gelek cûreyên hokeran hene xwendekarên me hêja lê hema di cûre tenê me dane naskirin hin cûreyên hevalkar yan jî hokeran hevalkar yan jî hokeran yanî her du jî hemûwan tene xwendekarên me hêja ew jî di du ji me dane diyar kirin yek jê hevalkarê hevalkarê ê rewşê ez bawer dikim hevalkarê çawaniyê yanî rewşê yanî rewşê me dide diyar kirin xwendekarên me hêja gava ku me hevalnav bir me got pirsê ji kê dikin ji bo ku ez hevalnavê xwe diyar bikim em pirsê ji nav dikin ji bo ku hevalnavê me diyar dibe me got me digot azad zîrek e azad navdêr e ez pirsê ji navdêr dikim ez vê azad çawa ye azad zîrek e divê dikê de ji xwe ez hevalnavê xwe diyar dikim lê di hevalkar de ez pirsa me hertim ji lêker e ez bêjim hêlîn zû yan jî bilez diçe malê hêlîn bilez diçe malê yekser ez lêkerê xwe bigerim lêkerê min çi ye diçe ka em pirsê jê bikin çawa diçe pirsa çawaniyê bi çawa ye çawa diçe hêlîn çawa diçe bilez diçe çawaniya çûna wê bi me dide diyar yan jî rewşa wê dema ku diçe bi me dide diyar kirin evaya hokera a çawaniyê hokera çawaniyê ye ez bêjim jînê
برێک و پێک کارێ خوا کرد ژینێ برێک و پێک کارێ خوا کرد کا ئەم لێکەرێ خوا بنارن لێکەرێ me kirine kir başa ژینێ çawa karê xwe kir çawa karê xwe kir bipirsa çawa ji lêker ez dikim çawa karê xwe kir birêk û pêk karê xwe kir birêk û pêk karê xwe kir rewşa ku ژینê tê di kar kiriye bi me dide diyarkirin ev jî hokera çawaniyê ye Tamam xwedekar me hêja ji xwe gelek mînak hene ew bi nezanî kar dikin ew bi nezanî kar yan jî karê xwe dikin lêkerê mikanî dikin çawa dikin karê xwe çawa dikin li çi vedgere bi nezanî karê xwe çawa dikin bi nezanî dikin min e bipirsa çawa ji lêker min hokera xwe ya çawaniyê derxist yan jî arewşê ev çi ye hokera çawaniyê Tamam xwedekarê me hêja ji xwe bi vî awayî hûn jî dikarin li malê gelek mînaka bigirin dest xwe û li ser hokerên me yên çawaniyê binivîsînin. Çi qasî hûn mînaka binivîsînin, çi qasî hûn tê bigîn û çi qasî wê ji wer zelal bibe. Bên amê didwa hokerên demê Hokerên demê dema kar tê de tê kirin yan jî dêbê kirin yan jî hatibe kirin ji mir dide diyar kirin yani dema kar ji mir dide diyar kirin wek ez bêjim nalînê îro çû yan jî îro dixwîne yan jî îro xwend nalînê îro xwend lêkerê mikanî xwend ji xwendinê hatîne ez dipirsim kengî xwend dema ku nalînê xwendiyê kengî ye îroyê îro çi ye hokera demê hokera demê dema xwendina nalînê bi me dide diyar kirin em bêjin sibê yan jî sibe were mala me sibe were mala me kengî belabê kengî dêbê were ji xwe ev lêkere kengî wêbê kengî bila were sibe dema ku gibê mala me kengî ye sibe ye sibe çi ye hokera demê ez bêjim şêrînê sibê yan jî sibehê zû diçe yan jî diçû yan jî diçe diçû yan jî diçe hed û jî çêdibin diçe dibistanê Tamam xwedekarên me hêja ji xwe kabokekî dîtir şêrîn sibehê zû diçe dibistanê ji xwe nabe em şêrîn bitewîn ji ber ku lêkerê me
چیه لیکرین نگرگوهیز مگو لیکرین نگرگوهیز حتم دمین بوری دجی کرده وینا خوارویه لیکنگی دچه دبستانه سبه زو هبه بچه هوکرا دمی یعنی دما چونا شیرینی بما ده دیار کرن هوکرا دمی شو خوندکار هجا و هونکارن گلک مینا کان سر هوکرین دمی و هوکرین ای چوانیه بنویسین چه قاسیون مینا کان بنویسین چه قاسیون بهتر تیبکین و چه قاسی بهتر و جوار زلال ببن خوندکار هجاش خو وانه عم سر گلیه زیلامو ام باش سر آخبین باش زلال کر رامانا بن گهین و پرسین خواتین پیواجی مجور زلال کرن ریز زمان عمل سر هوکر یا جی هوالکار کو هر دم روشاکار یا جی دماکار یا جی جه کار مدده دیار کرن شخوا ده جورتن مدابون نشان کرن هوکرین چاوانی و هوکرین دم هیوی اما او خوندکار مهیجا گوانه که بسود گهاشت بوه سرکفتنی جو همیارت خوازم